La chaîne des actualités, la chaîne de qualité. La collecte la chaîne de Santivi, la collecte la chaîne de Santivi, la chaîne la plus suivie. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. La chaîne des actualités, la chaîne de qualité. Papa, La collecte la Tata façon de parler. Toi, tu l'as de fond, 10 fois. Au tissu, le coin de ma canapé. Voilà la jouer. Essentiel les adibouis. N'a bien essentiel de pambaté. N'a bien essentiel de pamba. Papa Alexandre qui n'a. Oh, n'a jamais pas. Oh, n'est qu'un Parce que l'on pas cassité, papa. Tu comme n'a jamais de adibouis. Comment on a les gens tout aiment connu. Ah, voilà. Ce qu'on a levé dans un point, comment on a les Yo, yo. Maganapi, quand t'as pas soin, souba, tu fais ta bouteille. You be vanda carte. We mo tata na mzo mi fingi. Maman la bouteille. Bona bouteille. Maman. Depuis tu vande anga no mo na tête don kombo. Bon, na libi bui. Kuba na lelo. Mwana nyosho obima. Mutu nyosho. Nanga. Na binu ban. Na kizenyo afanda kawa bimsa lelo kote. Kisengo na. Ya bui disi. Hey, ndikwa mama na binu. Wewe afanda kawa. Kaliwa. Diwa, abimsa ni. Na ye pikiseni wana bimsa lelo kote. Kumanda lelo. Wewe nyosho abimi. Azuni leta. Kudie saite. Eh. Papa neni na. Yawana na lubi na ti couvre-feu na. Na bima suke. Ahona na mano bima suke. Chef des États.
ati couvre-feu. Chef de l'État, ati couvre-feu du banda. Ngana kama ti couvre-feu ya chef de l'État ndambu na tiongo na Bosco en bref et pas na air nini futo si air. Eza idée bien. Yo bilo bela na ngoti ba 16 ans d'abord. 16 heures. Sako obimi oyi 16h15 ou diate. 16h1 minute ou diate. 16h6 ou diate. Matiama mkende. Pona ngapi akoteke yana mwanji boto pe ko pona ngapi atiama tatwa. Pona ngapi akoyana baji boto pe ko. Tete tombe yana pe pona ngapi yana baji boto tete atiama penja. Nene tele bendo bote pe ngapi amna bote me boto pe. Pona ngapi atiama penja. Bonebi. Nebi. Bonebi pona ngapi ndote. Toi de ngapi pona ngapi ya boto ngapi ati. Pona ngapi fete te pe atiama penja. Pamene ba apa ngapa. Bonebi tete pona ngapi. Kosa ba jete nga kuna kenda ota. Wana chance. Nga kuna kenda ota vena nga bless le lombele. Na kenda ota vena nga bless le lombele millionnaire à kilo. Natala ka herbwe 16 juste. Ndio yemba. Musala niko kateka kolia. Kibana obeli mutu. Yo fo bima koza mwa mobali. Ndino munga tsema miso. Nite papa liwa kuta pesa nite loko mo kutela ko pati. Ah, boko misango nzembo. Boko misango nzembo. Boko misango nzembo. Ah, shino balesa ka. Lega tata. Lega tata. Oyi na Sam, sa. 16 na ye 15h57. Eh, 58 bete ngaya. Nga uto juste ni. Chance. Nga uto. Utuka wala weli sana kitu. Siko hiyo sio kumisoyi ba saloni. Aliati. Eh, bilo na buta damasi. Buta damasi. Kuno mesi no sada na kuzobanga. Ni wana kitu. Papa shashi msoyo yela abantu awe. Yela ndi unangata zandi kwa mama bini. Ndio mama biso. Kwa mama kufanya hivi na yeye saka yake na atinga ma azoku. Aikenda. Ibu yekeko. Lela nini? Lela nini? Lela nini? Tia. Yo utuna mambo ya bui. 16 bete. Non, non, Tia ta. Tukumi na. ils ont enfant. Ah, 16h05. Yele sen. 16h05. Nga seti nga. Ah. Ni ngwa vile. Wana yanga. Ya yo. Wene. Ya bui. Ah, Obimi sina yaye. Kwa ya biso bumbi. Mais au biloko ya bui. Yo bati wa ko ya kita biloko na yeba ba kolia. Wa maika. Zo mai tolia te. Tata mai yo pete. Bazo la tata to zo mai tolia. Ko tata ba yo wa ya. wewe wale ni zo wata bendina. Oh. O biloko ya bui. Ojo pesa kido odini. Papa sema sema maboko te. Papa sono. Ora ntinga wese. Ah, pesa na ni. Ojo shona mabo pesa ni. Tata ozo kipete, oza biloko mutu. Eza bagi oza o ya retaba le bilo ne mo mo. oh, ça match quoi? Eza biloko mutu. Zila, zila. Zila na. Papa oh. Oh zila. Ah, tata. Oya biloko mutu te. Mama ya buye ozabi. Oya bui na bambala na olela. Wana ndio sape. Tata, oya na ba mi. Tata. Lo. Pelo ngapa. Ngalori 14 na zongi. 14 ndako. Papa mama no sama mbasoni. Ngalori 14 na zonya. Zila na. Oh zila. Ngebo. Papa kita. Tata oza biloko mutu, eza biloko ya bui, eza biloko mutu te, eza biloko oh ya reta, lobi ba kolia pe biloko na ye. Oya biloko ya bui. Bueno, koso. Mais ba ya. Fikizira moto Bilo baba kumema na restaurant. Ya bui ya. Na restaurant vile pia osi anakuwa na tish. Ya bui ya kokanza ta. Papa pesa nini ngoto yo moko no salana. Oh. Oza kusu. Lukuso nini ngope pata no kama pe fufangwa ya. Alati afu. Ba wewe ndio kalibdo hapa manga na kila na fufu. Misuko papa kana kwa nini ngo. Dunga fufana. Ngayo peta leo na set. Nini Sema ngo. biloko batu bali yako. Dunga fufana. Ya buyo ya kudo. Wewe msema ngai. Na ya. Papa ni wale kuta Kenya eh. Papa ni wale za la dia. O sto dem na gomona ndako ile za la ngoti. Tata. Oh. Mwana ngali buswadi. Ye bombe na Do tata kote kolia mutatika lo zona ndako wazali. Tagaete. Kama mami no mtakama tanga. na waluke lwana boyo tonda makasi ko les amis. Tata likuji kama mama. Ayo ngwana suba.
Bon non tu bela. Tu t'attends le couchou. Mais t'attends encore. T'attends na bando sale buité. Il y a ça nga bupana. Moi m'a complété papa. Yo tourne. Rankina papa obeba na bana pour. Eh, ngata tanga za isoka zo dena tiki tata dena yo. O mo ndeni tata zo zo landile. On appelle ba tata ka bazana sucia bana balia. Yo éviter. 16h30 minutes. Yo je na bosa ni kutu 17h beti kutu tala air yango nga kuna bosa ni image à 16h loko ezanga na mutu ti sur moi 17h beti oh zo mona lipudi nani sia Wana na zo msonde wana. Mbano. Kumunene. Njoba. oga pesoni na Oge kama na mbali kumunjoba. Ya mwana papa sonde. Yo kama. Wewe boso ni loi. Muna mna. Papa. ya boy no kama kuso yo le ni ko so betele lwa na ntolo na Funa mna. Funa mna. Ofanelo awe lo nyetinda ko bima. ba de manger par rapport à ni ya boy mutali boso apuya ki lwa o eza yo yo mutali boso betele lwa ntolo Yo zaki yo kwele yango te twani. ole dendo nani dendo ya ngonda fue bamba ko olandi mobile epepa wese ya mwana ba Mbana kumunene. Na ba pesi mbote pa alela pepi na wesa ba. Ba pesi eta bob. Azambunga pesi ka pepi wesa balu. lela pepi na wesa ba kongo Ba pembo mke balu ba mbapesa embo epe balu ba balia mi. Siko do so le lote. ya boy kanga ka mutema lelo ya tuna yo Mama nganja. Kanga ka mutema ya boy. Ina chopi. tata boy pete faut que la yo Nana la perde na tempo ka pena bile to lamba la mer. Buti ngoko te Kali nyo kaka. Bezele ka okali. Kama tawo kasi. Ndio sawa. La boy soy pena tuwa junga ngamo la bilambako. Mama nganja. Rando. Ya chope. Non, je peux monter à bâtiment dans mon petit moment dans le réglon à la cour ma voix. Mon tunnel dans le bima quoi na puna. Wana zala mtezo ule mse. Ajo kwa mongol. Ali apela kwa mongol. Tata mo kwa mongol. La mère banambi bien. Bati epiche. Tu me kata kala ta minata. Dia. Ole mini. Natoke na lela ni siko. Siko tuza lela ni. Siko lela ni. Wamke. Neni. Ole mini. Pandana. Ozomona ntem corona politique. Politiki ba na lembisi yango. Pona Kwani na lembisi politiki pona injana tozo yukate. nanani? Na injana. Kinjenga kufati. Na yifusulu. Lokasa kakufa. Kinjenga kufati. Asadi. Ajawa. Yaya. Yantan. Adadi. Ajalaka wapi? Adana buma. Buma. Ye mtu abandundu boma choluka nini? Buma nalubi buma, ngana lobi boma, nalubi buma. Buma ejawa. Buma. Sole ikengi.
Ah? Bume ga solo kengi. Oyibite. Te? Solo kengi ole ma ndombi kaso ko mina buma. Ah. Ya fandi password. Kuna sala. Tu swani pa nini pona tivador. Na yipse pasa tivador wana yo kumi mkulu. Ngana tika nango wote wewe dadi kama mboga na kungu pesa yote. Malam na pesa ngopa msitu. Kwa pesa kwa msitu kwa nini? Apesi msitu. Na msio pesa ngopa msitu kama ta pesa ngopa fayo. Pesa ngati tivador na Simba. Wote kama tangote. Nani na trésor mbami? Tivador mbami wa darasa. Na bingi ye pa bingi nga tusodi pani tusodi. Pona. Kwa bingi nga. Bosoni nini? Na kosha yote. Lumina rateri wati. Epana. Ah! Bombi beta ndebo. Oyuki bombi. Mami nga na yuka bombi wana na west. Ah? Na west. West. Oui. Wana sana na west. West yawa. Na isangani. Ah? Wewe sasa na isangani oyibite. West. Ah oui. Wewe dana sana kama ni west o kama ni water o kama ni shit. Ela isangani. Isangani wana ukuti west isangani. Ukuti Kenya ukuti bantu. Oyibe longo na lingako. Ukuti ikwiti. Sona bengyo tozo sola na mona rukula na riate june wana. Pwani. Ah! Tu as bien parlé, tu parles bien. Ah, merci. C'est quoi tu commis là? Udarga pebashi. Mais tu sola te? Udarga pebashi. Tena daga tu sola te. Uringa bashi pe. Ah, bashi na ninga ba. Ba mpe ba ninga ngamingi. Uringa ba undengu. Oh petit, ya rabui. Mbali kitoko azo bingo zo sa fait. Le rabui. Le rabui pour. Ah! Ariye. Ngo wana soni na salo Celine boss toko. Boss toko. Wala salo Celine. Nande. Ajaka la Londres. Ajaka la Londres. Ah, yipsinga wo mendeni kamaradi no mavio singali azadi bien. Hote me yipsa no binga. Ya binga. Abinga nga. Abinga yo. Abenga ko. Ogena baka tosuki. Te, akabila nga mbongo. Ona puza mbongo. Nafuta vyo ka pa bakatanga shuki. Akasi. Ah, yaza ni millionnaire. Wana na koti portique oni. Yaza ni millionnaire. Ah. Oya kaba mbongo atate. Wane baba ndo binga nani? Nai. Oyo ministre azaka bando binga pesa atate. Ma photo? Ah. Kadada kunyanga. Ah bon? Okamati katangima. Tudabandi. Okamati makati. Kikatangima. Tudabandi. Nani? Kikatangima. Kikatangima. Oyibi katate. Natama mbuto yo zaka wala. Ah, bona tanga mbutu ngana jalaka te. Na jalaka o. Boyibi katate ndeni. Mbutu kutu tanga uti nini? Kawe. Kawe te. Tanga uti mbuko nini? Tobi. Ah? Awita tobi. Tobi. Kale mbuko ya bana zuwelo nanyo. Shabani ndonda azaka tobela. Tobela. Ga tobela. Umeri déjà. Likolo. Tena likolo tena si. So meme nga likolo tomati likolo. Siko tukumile nani? 17h30. Mami ola senge. Ning. Okanga pani. Toujours beto masolo na kanyi. Ah, masolo solo na nganyeni. Oh. Na la tête. Ni. Fufute. Muyake ja pashi. Erba ninga baza o region makamshu yoka kakuria. Siko na ndaku na sala bui. Siko tokumi 16 uzate. Badi bilogo dia. Me yo za tata nani auchero luako. Kati ngam na lubango. Ata yo lubango yo za tata yo mturisha kanda. Mabara mpaza tata bapimila kai. Bapimila kai. Bilogo. Epa isa. Edia tata bapimila kai. Wansi na kuma lubango jo. Ocho fu. Sana zep sa kampanya tata. O baksimu. Kada kamera di no civil. Tu sais nini? Kende kaka yo moko isifi. Soma sonya sunabiti diosu. Nasuka yango na nganyeni. To solo onganye. Mame na busani. Abingenga. Nai. Daniel. Oh. Colonel Daniel. Force frère. Abingenga. Alubini. Abingenga lubi. Pojo ici la Tanzania zadia. Ah. Pojo chemin. Lubi semaine. Nga ka si pojo la semaine. Ah. Lubi aussi la te. Anani chef. Nada ticket na yo kama tata ticket. Ah. Ana kuzana nga. Kuzana yo. Ubusani. Kende kuna mbali.
ngana ke fufu Muyaka. Lunga. Tata. Kamu na yo. Tata dari tata. Tata dari tata. Tata mwana. Lunga. 17h30 yango. 17h30. minutes. Ngaba mna pesa ngobulana. 17h30. 17h30. Mais tata dari tata. Yango deja. Ngana di. Ngai di. Yo ya pani. Kamu na yo. Yo ya yango pani. Yesu sa. Oh. Sina Nadi pondu. Na poisson. Wana mbona? Odini mbona? Nambongo kawa nda. Babi chaîne ezaka moko. Babi nulle part ailleurs, ni pas arrière. Mabi à Star TV. Babi abonnez-vous massivement. Mabi à Star TV. Ya biso esika yango ye. Bon mona ba Star tout boningaka. Nga mono na za. Ba fan na ngai, ba boninganga, ba boningala ya bui. En tout cas, bo s'abonner. Bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV. Yango na bino if na koka sentiment. Ngaso na bakali ka mo emotion na penta. Balubi bo s'abonner massivement na Bia Star TV. Oya kusabone ta kurate. Pona nini na kurate? Ukurate po ukutala ba théâtre te, ukutala ba gagi te, ukutala ba émission te. Yangu turubi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV. Soko bo shano kanshika Bia kanaringia mani ya kamiko pesa nga pasadi wa. Ah oui. Balobi, abonnez-vous na chaîne Nabiso Mabia Star TV. Chaîne Bogozo ba gaga solo, ba théâtre solo, ba télé-réalité, ba émission le lenge na Mabia Star TV. Awande makambu to fiakula bagoso ko fiakula. Yango na bengi bongo na Canada bato balingaka inébranlable le vieux tsunga papa liwae. Bo s'abonner massivement bino pe bana Canada eza na po ngana Canada nazala kana neni fana tindela mutu nanga bakoli na Kisasa na tinda bongo na Kisasa na Canada place ezate agence ezate Kisasa pe fana tindela mutu na Canada mbongo bilamba agence monani amoko na Canada import export Magic Express Cargo Air bana Canada bana Montréal bana Toronto biso nyonso toya kotika biloko na agence Magic Express Cargo Air. Balobi, ceux qui te tiennent à Canada, 5 jours à 10 jours, Kinshasa tozui. Kinshasa peut te tirer 5 jours à 10 jours, Canada tozui. Na Canada kuna, toki ko benga bango, na WhatsApp to komi pour que nous kotika biloko na 001 819 790 80 21 obengi bango na WhatsApp oketika biloko na yo ekomi na Kisasa awa tozomi bongo na na avenue Itaga na sur Itaga avenue Kasongo numéro 55C quartier Chikapa na komina Barumbu topo bengi bango na numéro na 0 plus 243 85 00 97 308
Magic Express Cargo Air nde agence solo po etinda biloko bozwa na bambongo sia ya boye bazwa pi abonnez-vous na Mabia la Star TV chaîne ngolo a tout continue ko beta bango gauche droite Ntangi Mbunzu da sauce La chaîne des actualités, la chaîne de qualité. Nakoleka nanga na chaîne de Star TV, nakoleka nanga na chaîne de Star TV. La chaîne des actualités, la chaîne de qualité. Nakoleka nanga na chaîne de Star TV, nakoleka nanga na chaîne de Star TV. La chaîne des actualités, la chaîne de qualité.